Anyang aki din! Nakapalis ka mat kumare, papanangay? Mapana gijay ili kumare. Inak man gumarang iti lansakan martilyo. Ha? Nasikan ngamin nga isimpak di galba, di banda ti kusina mi. Amangan ngamin no maitayab. Sapay kasla broken hearted ti paumaya bagyo. Nagpigsa ka no ni Christine. Aywan kumare, iso anaskan nga agsagana tayo. Isimpa tayo dagiti naskan ama isimpa. Wan nga rod kumare. Mala, labsan ka pa nga rod ha? Inna ko ni di paradaan, bareng adda nakapila at tricycle. Anyangay kumare, adda ka di iwaras ti barangay a relief goods. What? Hayan niya kamatin kumare. Saan pa'y lasimang pati bagyong Christine? Relief goods adagos ti damdamagam. Naninigurado lang kumare. Di ka di madanagan, mare. Ano addaman bilang? Adda nga adda tinagan mo itilistaan. Ay rumpang lang kumare. Agsakit-lakit di tinakam ko kan ka, no awan tinagan ko. Sika talaga, nakasao ka manan. Angaw ko lang mat Anya ngay, kat si kangarod ti sekretary ti barangay, iso asi ka ti pagdamdamaga. Ala, kasi tinakunag. No bilang ta adda maiwaras, addang adda tinagan nyo. Day, apay ngay Lloyd Si kamot tan ti mangilanlan sa di tayero di ta kusina yaw. Ha? Kwa, wala na. Kabaalakmat nga isimpa. Iso nga isimpa ko na. Nilakay mo ngay nga main. Napan nagtrabaho na na. Alangan mat nga yuray ko pailakan kwa na. Kat umayan ni Bagyong Christine. Ay wala. Uray da kami nga road kat insimpa mi mula di kusina may. Sapay napigsa ka no ti pa umay abagyaw. Ay, wala na. Iso anas ka nga isimpa tayo amin ang tinas ka nga isimpa tayo. Uray ni bakla. Kad napan matgimatang itilan sa ijay ili. Ilan sana kanumot jayero ijay kusina da. Kasta ka day. Ay wala balasang ka. Makikita mi mo't nga agpaysaw jay maikikat ayero ijay kusina da. Wan nga rod. Awan mo't lahang di sabali amang isimpa. No saan nga iso. Ay, una yan ti kastoy. Nagpigsamot ang titudo kan angin lakay. Ay, huwag nga rod bakit? Nakabot-butang. Kasalam may tayab dagiti yero di balay. Ay nasaan kumamot alakay? Kasanutan ngay no maitayab ti bubong ta. Awanan Ay, samot siguro Ay, nagpigsa ti angin. Maaring kumapsot tumot lang intun madamdama bakit? Sapay la kumaatan madandanagan akon. Nakabutbutang matanda ito ang bagyo tatang. Huwag nga anak ka. Nagpigsa titudo kang angay. As na madadaan mo't jain lang sa kayero di kusina. Kapwiti kinapigsa ti angin tatang. Sabi siguro anak ko. Inlansak mo ti tagas taunay. Kaslasaan nga umdas. Alangay nga raw kit nagpigsa mo dahito angin na. Uray ti bubong. Kasala itayab na. Siguro, broken hearted ito ang bagyong Christine. So kastoy ka ulping. Anya! Nagpigsa laki di dayjay abagyo niya. Wan nga rod. Uray lang na itayab di yero di kusina mi. Agraman ti bubong mi. Kasta ka di mari. Ay, uray nga rod da kami. Naitayab mo't lang jay bubong ijay banda ti balkon mi. Una yun di kastoy.
Sapay kumamit tawanan ti sumaruno bagyo. Uwan nga rod. Tapno no maisimpa tayo dagiti na itayab, kat saan tumanan ang maitayab. Sapay la kumakumare. Aywan kayam. Da kumare lagringay nga ta. Kumusta mat balay da? Nalabsak itay mare. Naimbag dapay, taawan ti na itayab kadakwada. Kasta ka di? Nasaya at ang arod, no awan, tapno saan tayo agpapada? Anya, mapan ka itay jay barangay hall, anak ka? Tatang, imawag nga ni Kapitana itay. At da ka no tinapat ka pagsaritaan mi. Anya, ngay ka no day jay. Ni tatang mat, pagsasaritaan mi nga rod pa'y laang. San lamat nga imbaga itay imawag no anya? Ay, huwag nagpasa niya. Ni tatang nga talaga. Ala, ingka nga ro din anak ko. Barang may papan ititulong kadag iti apektado iti bagyo ti pagsasaritaan niyo. Bareng atatang. Napan kagayam nagtrabaho ita kumare? Aywan kumare, napanak ore kalkal pa si bagyo. Tay mawag mo nga ni Kapitan itay bigat. Kasta ka di? Katamong kumare, adagod Diyos ko. Anya rita, ibaga mo na. Adda ka no ti maiwaras asag 10K at tulong pinansyal kadag iti pamilyang apektado iti bagyo. Kas kumadag iti na itayab iti bubong ti balayda. Kasta ka di mare? Ay na, nagsayahat mo no kasta. Adamot laang ti usaran tayo amang tarimaan kadag iti bubong tayo an naitayab. Wan nga rod kumare. Hay, naimbang dahingan, tada itid da at tulong. Kastaya nana. Isuma, tinangag ko ang pagsasaritaan da ijay tirsina idinapanak gimatang iti corn beef. Anya, no sa anak nga agbidot itinangag kaw. Sa 10K kano, ti iwaras da kadag iti pamilyang apektado iti bagyong Christine. Anya, kayat mo asawan nana, adamot maawat daloy da at 10K, kastamotan da bakla. Sigurado tana itayab kat nga raw dagiti bubong ti bambalay da. Uray mo't siyak bilang laang. Nakita mo't jay bubong may. Halos 1/4 laang jay nabati asaan ana itayab. Alangan kit di mat asyak laang ti saan makaawat iti jismel. Ay saan mabalin Saan mabalin? Jak itulog! Oh, ape kasta tilangan bakit? Kas lagdardaras ka. Makitkitam lang aruden nga dardarasak, saludsudem pay laang. Mala, inkaman kit di alaan jay martilyo ken maso ijay unag. Apay, anom da gajay? Anya lakit din aya, nagadupay laang asaludsud mo. Inka kit di alaanen. Anya? Nakabaybayag ka nga gargaraw nga. Ay, ala, mabitlaing. Inak alaing. Anya ka din day tangar aramidem lagring. Kakaisuna lang aro din asaan ngayon. Tayab ni Bagyong Kristin ti bubungta. Ang sikamot ti mang dadadal. Basta, agulimak ka lang. Tasyak ti makaamu iti amin. Anya? Saan mabalin asa anak makaawat iti jismel? Alangan kit dimat, ada baklalaang kadaloy dati makaawat. Jaklakit di itulok. Ay na, kapulaan manan itinadamag mo nga datulong ang maitid kadag itinaitayab ti bubong na. Dadawin lang matanda ta bubong niya. Anya? Hoy, saan manen atil-tila ti mapan mo idandanon ije barangay hall si kala kaya? Ibagat talaga nakita kit na raw. Oh, laglag ka mag. Maamwak lang asika ti nakaidanon.
agsagana ka kanyak alakay, salbag ka kiti. O anya, saan na kami nga inlista iti listaan dagiti maikan iti tulong? Ha? Ha? Nagalasmet at talaga ti ugali man niya. Gaputa si ti sekretary ti barangay, pilpilyam dagiti ilislistam, salbag kakit di abakla. Mabit man lang, Mari Lagring. Anya ka din dahi tangay bagbagam. Ay na, di ka man aging didi nga awan ti amom. Amok asika, tinaglista ka dagiti maikan iti tulong. Apay adi mo inlista tinagan ko, ha? Anya? Tapno mo, Mare. Saan asyak tinagaramid iti listaan? Laglagi pam dayta. Anya? Kan maysa. Apay nga ibagbagam nga ilista tinagan mo. Kat saan mo't ana itayap ti bubong nyo. Nasaya at mo't jibalayo. Idinalpas ti bagyong Kristen. Ay, jaski ka talaga. Inka ije balay, inka kitaan je bubong me. Naitayab ko naklangarudan. Usaram day ta nagdakkelan amulagat mo. Anya? Ay na, agar aramid ka talaga si Kalagring. Umay ka tapno kitaam. Tapno ilistam tinagan ko iti makaawat iti gismil. Managing bubukod ka talaga. Ulbod at talaga na dyan, babae. Ha? Nakita ti dua matak. Amas maswan na dagiti galbada. Saan mo't nga intayab ti bagyo? Ngam iso mismo tinang dadaal iti bubong da. Tapno lang makaawat iti jismel. Hay, una yan da dyan Lagring aya. Kapula ang iti dayta. Kastaw na yung agura na kingga. Anya laki din aya. Uy nga tatang. Agasam man ta na panakpay pinagsasawa ni Barangay Hall. Pagarup na siyak ka no, tinaglista ka na iti maikan iti tulong. Una yan. Nagalas at talaga to galinan. Di ka gyaman, tasan anan-ano ti bubungda itinapigsa tudo kinangin. Napanapay lang minasumat. Salbag a babae. Nako, tsak amo na niya klase ti panagpampanunot na dayja Lagring. Aguuyo nga talaga ti awanan bain. Gapulangi ti Gismil, apaan nakmatan. Amo bantan day jay, napatpatagkan kwa na ti kwarta, ngam ti panagkumaryo. Nga rod, anyat maaramidak ngay, no awan naga na idilistahan. Kat saan mo't nga rod ana itayab ti bubongga, isumat ti nagdadaan. Ay, bay amon mari. Gumura lata ano gumura. Awan ti mapukaw kan ka, nuguraan na ka, aging gat kay kayat na. Ha? Siga manan? Wan, syakmanan. Imaya kasaludsudak no anya ti update. Ha? Anya ngay, nailista ka din tinagan ko? Anya kamatan ko mare. Impakaawat ko matan kang ka nga awa na talaga tinagan mo. Anya, kasano nga rod itajay bubong mi? No awan ti maawat ko nga ayuda. Kat, alangan mat ngay pambasol mo kanya. Anya nga iti basol ko iti narabid mo kumare. Ay awanan kay tibain. Awan pa'y sir-servim a sekretarya iti barangay. Saan affair ti aramidam? Anya? Ay, ulay kamatan mare. Kasla siyak matan dagin basol iti amin. Nagkunang amin aya amapan mo ilikkaban ti bubong nyo. Kat nagsayat mat ilikalkalpas ti bagyo. Anya? No di ka nga guuyong Likkaban, gapulangit ayuda. No daman ti awanan bain ka data. San asya? Sika! Anya laki din aya. Lagring,
Saan ngamin ang nasaya at dayjay ngay naramid mo? Nana, nagkuna ngamin ken kaamapan mo martilwan dagiti galbayaw. Anya nga ita. Ay, adaw at tao ang nakakita, ang nasaya at jay bubungyaw idinalpas ti bagyaw. Kanda dumalang tinakakita, asika mismo tinapan nang ikikat, sa mo inwara kun kunti ti jarubayan yaw. Nana, saan ngamin ang nasaya at dayjay ngay narabid mo? Sa ita, si kapay kadaganas na amapan agong ungat iti barangay hall. Mala, huston nana, huston na, ngam sapay lakuma, tama amiris mo dagiti saan ang nasaya at ngar aramidam. Nasaya at anana, no na iturad yung nga imbagakan kwa na dayta. Ay wanda balasang kau, kunak ngarod no sumumbat iti baribar, tatong paek kuma ngam saan ma. Ha? Dilagbain iti kasjay nga aramid na. Wan nga rod nana. Ay wan gayam, saan na ka din nga inulit pa'y tinapan ni jay barangay hall. Nakunamot ni bakla asaan ka nun nana. Siguro mabainan ah. Ay rumbang lang agbain, mapanalagka-lagka bunjay bubong na, sa mapanagriray jay barangay hall. Nagawan kat abain nan. Oh, anya nga ita pa kay. Kunam no laing mau. Ngam kinamaag mo gidi ah. Lakay. Nagsaya ti bubong ti balay ta. Ngam no anya nga minaya ti napanunot mo. Tanapan mo minaso mga saw. Ala, huston lakay. Di ka madanagan, tasyak ti makaam mo amang isimpa. Anya? Agar aramid kanto mga minti tiltila. Gapulang tanaam mo nga dayo da. Inaramid mo ti amom awagas asaan mo't arumbang. Ay, anya laki din aya. Awan ka pa iti husto apa nagpampanunot. Huston ko nakot. Alay karugyanan nga isimpa ti bubong ta. Tanay, adda ka naman hindi sumaron na bagyaw. Mabasa talaki din ito yung unag, nubilang lang. Lakay, apay ngay nga awan mo tandag itigal ba nga impundok ijeruar? Ha, nay, napananay. Diya ka mo lakay, kunak nga isimpa kon, ngam awan damutan. Tay, tante kong kunakay. Anya nga ron ti usarin tay tangay. Ay, mabit man laang lakay, inak man ijay ayan da bakla. Anya? Inak lag damag, no adda nakita daan na nga lang. Ay, anya, mapukpukaw dagiti galbayo nga inkargam laeng ijarubahan nyo. Ay, huwag kumare, di mimitin na siputan no asino tinangala. Hay nako, masigurado nga isudang ijay imat ti ubing indi kalman. Anya? Kunada siguro no saanen amausar, gaputa na maso-maso kat nga ron. Napandan ain lang ko ijay siyap, buti landok ko naman. Anya? Isa ron nung pakitin amaswan ati adigi ho tapno mayan. Ha? Ay, unay mo't din ti panagsasaom kanyak, mare. Ganwan man. Maswemon, tapno mapantumanan alaan dagiti ubing dagiti istilban, tapno awan lang arod ti mabati. Anya? Nagkunang aming kengka, amapan mo, rakrakan ti bubong nyo. Anya nga ita? Heh, agparikot kalakit nga rod no anya ti sukat mo. Anya laki din ta ugalim. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, ito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel, isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.
Anya laki din! Si kakadiday ta, bireng balasang kaw. Apay nanang, di na ka din mabigbig. Ay, gagangay ti bumakit Idilaang na minsan nga aldaw nga imay ka binisita dito'y balay nyo. Mabigbig nakpay mat. Apay nga ita. Ay, bakit nga ruda na nakaw. Imay manin nagsugal dagiti kaarubam dito'y balay. Anya, nanang? Saan? Imay da ay amat. Ay nananang, adda na ba ti adwa abaraha di talamisaan? Aglibak ka pa'y laang mat. Imay dalaang mo nag-relax. Ita, ibagam asaan na kon amabigbig. Nakus na ngamin, ti pa nagkita ko na nakaw. Imaya, taumay ko ibaga anaskan nga alaamon ni Boyet dito'y balay mo. Anya ti ko nam. Ni Boyet aburidak mo Jak kayat nga agyan ijay balay, tanagkaro ti bartek na. Pag-awida kon dito'y balay mo, tapno addakad kadwam. Jak magagti bagbagaman akaw. Tulang aksamutan. Naging tutulang ka, tadi mo kayat nga agyan dito'y ni Boyet. Sakit ti ulo na ijay aburidak mo. Bakay, papanawam man ni ading mo ijay salas, tagbuya kitin yaws. Amom nga glutluto Siyak pa'y lang tibaon mo. Kat, si ka nga ron ti kabutang na, Ay, nagado atugaw ijay salas apag tugawam, kabayatan nga buybuya ka. ay kunan niya. Si ka talaga, kumpormimet ti panang disturbong kanya. Anay ko, apay nga dablak ay ko. Ay, inananudak ngay. Basol mo apay nga min adumanog kalatan. Adayamat dinandanog ko. Nilakay ko, agbuybuya laang mat ititibi ijay abay mo. Pagamuan tatimakder ka, kat dumanog kamatan. Oo, awan mat malagip ko ngay naramid ko akasta. Adda, nabartag ka nga min unay. Tagtagainap ko lang day jay. Ay na, saan ka nga min nga aginom, aging nga adi mo ammo tilubong mo. Kita man, di mon ammo tinararamid mo. Unak tumat ngamin kan ka. Ibaon mo ni ading mo aboyet. Tamapan agyan ije balay ni nanang mo. Napan ko nga rod kinasarita ni nanang, kat kasla di namot kayat akabalay ni Boyet. Apay ngay. Siyempre, di na maanusan ti ugali ni Boyet. Kinapudno na. Paspasin siya akla ang day taaburidak yo. Dandanimot tan maibos ti pasinsya kan kwa na. Narigad, numadanog ko. Amangan no saan to ang makabangon. Kat agdiretsyo ije sementeryaw. Ay nagtal na ka man. Api nga agsao ka iti kastangay. Uray mamartek ni Boyet. Kabsat kulat na. Ammo ka. Isungarod akayat ko aliklikan ang mapasamak dahita. Jak kayat adang ran ti kabsat mo. Ang kasanon, no jak makontrol ti bagek. Nene. Anya day jay lakay. Adag barbarsak dito'y balay. Ay sus! Ay, unay. Upuran dan to'y balay. Sino nga iti agaramid iti kasta? Dagiti bartek akaroba ang mahilig nga agbarsak iti babbalay. No kastoy arabi Baka, nakitam no asino timang barbarsak dito'y balay. Nimot Boyet. Nakaigampay lang iti dakkel abato. Kasanungay nga anawaan dayta ita. Apay abarsakan na daytoy balay. Kat iso ti pagnanaudan na. Agayab ka iti pulis. Pulis? Isudalaan ti makaanawa ka ni Buyet.
Apay, pudno nga impatiliw mo iti pulis ni ading mo abuyay tanakaw. Impatiliw ko ayamot. Isumad ti dimano na damag kanya. Nagayabak lang iti pulis tapno anawaan da nga agbarsak dito'y balay. Nakaturog ni buwit di talikod. Di talikaw tinagturugan na. Ay malami isa nun ajay bukot na. Awan ka di ti kudyawn kan ulos na. Mabalin ayamot nga awan. Di mo baybayan niya ading mo anak ka. Buridag tayo dayta. Iso anas kan nga iwanan tayaw. Uray no kastama Marta. Buyay tanak ka. Nakariin ka kadain. Buyay. Ninanang mo daytaw. Nakariin kan. Nanang, Wow, nanakaw. Siyak. Adda ka din nasakit kan ka. ada nanang, nasakit ti ulaw ka. Ay, kaasi ka, mat. To'y tiyan ko, nakasaksakit. Ay, sus. Unay kit din ay anak ka. Mabisin ka kaday. Mabisbisin ako, nanang. Yala anak man mo't iti kanak dito'y pagturturugak. Apay, di ka makatakdar ama pandita kusina. Kaya't mun samot amataya ko, nanang. Amom anagsakit to'y bagbagay. Ibaundak tayo lang amapan iti kusina. Ay, wanan niya. Ay, wanan ako. Siya kunti mapan mangala iti kanum dita kusina. Urayan nak dita iwan. Anya, inya laam ni Boyet iti kanin na nanang. Mabisin ka nung amen. Aramiden na kamanin akatulong nan. Karne ka naw ti kayat na asidaan. Kitaan nyo man day tanga ugali na. Ibaon na kalangarudan, agpili pa'y iti kayat na asidaan. Pangalaan nga iti karne. Ay, yung kay gatanga nun, kasta talaga ti burita kanakaw. Ay nananang, saan pa'y analpas ti lablabaak? Ibaon daki din? Ay, agsingsingpot ka kade anak ka. Na, kunak man no saan kan makabigbig nanang. At ano maminsan ayak makabigbig. Kuna matulang kan. Talaga medyo nakapsutan ti panagdengeg ka. Nakaumay kami dito'y balay idinadamag mo tinapasamak. Ay, ingka kitigatangan ni Buyit iti sidaan na akarnay. Ayan ti kwarta. Jay pala ang kwarta maanak ka. Bayadak taw no maalak jay pensyon ka. Kalpasan anangan ni ading mo, intuloy naman ang tinaturog. Wan nga rod, agur-urok manan. Agasam man jay sindan a karne. Limansa a serve. Bay amon, buridak ngamin. Insurot ko man ani nanang idinagawid. Ay, ano sam kadipay ni Buyet, lakay. Sa dino ti papana ang bayaw. Di nakman damag-damagan. Nay, nabartak ka pailaang. Agdiwer-diwer ka amag na. Rumwar ka manan. Mapanag lang dita sirop ti kayo. Amangan no agdiretsyo ka dita deraas. Daya mo deraas ditoy. Dita likod ti balay bayaw. Deraas dita. Kastaya. Iso adi ka mapmapan dita. Delikado. Saan? Di taglang. Alang nga rod, agan anad ka, bayaw. Nanay Stileng, lakuan naman iti arag, darasam. Nay,
Apa ngay, hindi ka matsungbat. Nanay Esteling! Ada ka dito'y kantina mo, no? Nana! Sumungbat ka? Wano, buong amin ang nakagarapon alagaw. Sige padasam. Ne, saan mo tani Nana Esteling na dyan nagsaaw? Buongam dagita lako ni nanang ko, tasak timang danog kan ka, oray kitam. Wow! Nagpintas na balasang to'y nakasango kanyak. Anya ti ko na? Buongam dagiti lako ni nanang ko? Hay na. Urayak la na usawan. Ading anapintas. Siya gayam ni Christopher. Christopher, kat no naglawagan aboyet tinagan mo. Ay, buyet no jay balay may. Ang tipod no anagan ko, Christopher. Ay, amamukan. San mo man nga yawat-awat day ta imam tagat arak ka? Ay, inak agdigos no day tati kayat mao. Agsubliak inton rabi eh. Ikanak man iti igatang ko iti gel. Anom ti gel? Pag gel ko Apay nga gel ka? Nagadukid din adamag mo na ya. Mangted ka, tayo naggumatang. Oh, umanayan day to'y 20 pesos. Bayadak to, inton mapasungbat ko, JR makabalasang. Agaraman, jay buridak yaw. Ni, apay nga agkatawa ka kastala kay. Makakatawa aklaan kita buridak yaw. Agayat nga rod meten, katawa amkit din, nanyalaki din aya. Kaya tanda nga tamat. Katno ison ti kasikatan nga artek. Ay, ti pampanunutek, no asino di ibagbaga na ababae nga arman na. Naasawaan mo't amin ang dagiti babbalasang dito lugar tayo. At damot babalasang. Dagitay babae abalaw. Bayaw, at daman ibagakan ka. Anya day ta bayaw. Kababain samot. Saan? Apay kumangay amabain ka. Adda ka di pulom amabalin ko abuludan. Pulo ko na ang bayaw. Uwan bayaw, mapanak nga minagaram. Ay katun pabuludan ka. Apay, asino ti mapan mo armain? Si kapay laang ti pangibagak itinagan na bayaw. Ngam di mo ibagbagay ti sabali Wen, danag mun aya. Amum ni Nana Esteling. Ay kunakun kahit. Balo ti mapan mo armain. Katno bakatan ni Nana Esteling. Bakbakat pa ingam ni Nanang. Saan nga iso ti mapan ko armain, bayaw? Napili akmat uray kaskas ano? Ay, kat nasayata no kasta. Jay balasang na ti mapan ko armain. Ninilda. Ninilda, kano nabayag ijay abroad day di babae? Wen, balasang pay, ngam adamot idadnan. Iso ti mapan arman ni Buyet. Ay katsapay kumaata kayat ninilda. Katno hindi gusan na itigas taunay. Ay na, makaasawa mo nga rodan at iburidak mi. Awan ton problema yaw kan ni Nanang. Christopher. Kaya't mo asawain, umasidegakan ka? Katuan
Dito'y abay ko ti pagtugawam. Noong ay makita na ta ni nanang mo nga agkatugaw. Gamaan ano? Ay kahit, agtugawak nga roden di ta abay mau. Kasta naglamin saan ka di? Ay, agkalkalinduusan ako. Ibagampay laang analamay. Nagmayat siguro ti adda ka holding hands na niya. Ay, kayat mo ti adda ka holding hands na. Padasan taman. Ay, sige, sige. Igamak dagita imam. Ay na, nagmayat gayam ti adda ka holding hands na niya. Ay, awan ka di pa'y kina-holding hands mo. Uray iday. Awan kasano, kat pasig mo't at trabaho tinararamid ko di abroad. Ita, kayat kuman mo't apadasan ti kunada a love. Nanang, adda umay ko ibaga may papankin ni Boyet. Ay, jak mangag, nagbalin ako natulang talaga. Mga sawan ni Boyet. Anya, mga sawan ti buridat tayaw. Kunak man nutulang ka, nanang. Asinaw ti asawaan na. Kaano ti kasar? Ninilda ti asawaan na. Jay anak ni Nanay Stileng. Ay, day jay na po daw. Nabayag kat ajak nakikita day jay a babae. Nag-abroad ngamin. Ibaon mo man dito'y balay ni Buyay, takasaritak man. Saan nakaamangag tatulang ka? Ay, saan ako natulang? Mayat mo tanti pa nagdengag ko, anak ka. Pudno ka diti damag ka, ang mga asawa kan Buyay. Katuan, isungaytad mo dyan tawid ko. Ay, katuan na. Itad ko na talaga. Ay, damot gayam mangayat kan kanak ka. Guwapo ak gayam no agdigos ak nanang. Naminsanak lang ang nag-I love you kaninilda. Nagtungod na dagos. Ay, nyalakit din to'y anak ka. Naglaing nga talaga to'y burida ka. Kuna ninilda, asaan na kayat nga aginumak iti arak. Isu nga isardang kon. Ay, may mayat manin na. Saan na pa'y akayat nga agat sigarilyo ak? Isu nga ikatakmatan ti sigarilyo. Ay, kasta ati good boy. Nene, minanangan. Tauray na la ipalakpakan. Apay dakas. Makita da ka dagiti kaarubang agpalpalakpak. Ay, agoray ka tayo bang kadagiti lumabas. Ay, karuba! Mga sawan to'y burida ka. Umay kayo to, Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.